sizena zezulu kuyane nami kulomsebenzi wakho osuphethe ingane encane la ekhaya afikela kuba abadala besho njalo bephunga bebadala nangeminyaka abantu bancane besho befanele ngoba munye umdala wethuku unyazi aqinisile munye omdala wethuku owadala izulu nomhlaba ushego sesihlalo unyazi lwezulu amen Bingelele Nkosi yamakhosi amakhosi akithi ohlala aphambi kwakho Hlalo sasezulwini nikazi wezitho abafundisi bakho Nkosi yamakhosi abavangeli bakho Shembe ungcwele abashumayeli bakho basezulwini abakhokheli bonke Nkosi ngakhohlwa indlu enkulu yangaphakathi omabethu amakhosazane amete yonke engcwele yonyazi amen awuyanxusa Shembe ngiyacela Nkosi wena nami lo msebenzi Nkosi mkhulu olingani nami kodwa ngoba ngithunywe izwi lamazwi umnikazi waleli bandla lamaNazaretha ekhona emhlabeni wonke unyazi wezulu ngiyacela Nkosi yamakhosi umsebenzi wakho ungawoni kodwa maNazaretha kufanele sibonge bantwana beNkosi Phela simbonga uNkulunkulu wobaba bethu uNkulunkulu wethu ifikelele ibandla lesibili sesithathu inyanga yezulu ngafika kwaTlazi uGomela uqala umntwana nje ngafika kubaTlazi inkosi ilanga ngafika kubaTlazi inkosi enkulu inyanga yezulu isiyamlilo esihlala sonke emagumbeni amanomhlaba uNkulunkulu wehlala nomuzi wazobeka emathabeni lokuqamba igama lawo wathi ukuphakama kanye nobuhle bakho awu namhlanje simangaliso ufanele sonke kakhulu ukubona uGomela ngamehlo enyama njengelizwi lakho wathi ngokuya esiqweni sesihlanu la indawo enkulu engifisa ukuqala kuyo maNazaretha Ushembe wesihlanu sizwa khulume sizohamba Ushembe akafi akapheli kodwa ukhathana inyama Lo Shembe uphambi kwethu ngazi bantwana beNkosi ngoba uNkulunkulu engithumile uthanda babazi nami phambi kwakhe kufanele umhlaba wonke sibonge ubaba mkhulu phakathi kwethu manje futhi nokumbheka ubaba mkhulu iyanga yezulu akukho la uthixo namakhosazana nabo uNkulunkulu akukho la kusoleka khona ngaphandle kwakho nongabanga inhlanhla ngithandale lapho abantwana beNkosi ngaphandle kongabanga inhlanhla awu Shembe ungcwele inyazi lwezulu uphelele Nkosi yamakhosi Unguye uwe babadala izulu nomhlaba nento zonke uwe Shembe sesihlalweni moya ingcwele wamisulwaje uwe mdala wensuku ovalele ejele endwetwe ngesikhathi samabhuku ndawo enkulu esiphambi kwayo ngazi siyabonga sithini ngesikhathi samabhuku ovalele uShembe funa mina nawe wangena phakathi esitokisini kodwa umdala wensuku phambi kwethu wakhuluma nengozi ngaphakathi ejele wathi bantu bami thina baShembe sihlale lapha wathi ngiyathanda sibuke somshawo umoya emnyango na ngiyacabanga ukuthi izibotshwa kwazifana ingqondo zabantu ayifani bathi kodwa umkhulu lo ingidi engaka namaketa kangaka wathi bantu abami ngona yini soba sephange eminyango sezinkozi yokuvuka babo uNkulunkulu ngifisa nje Nkosi yamakhosi maNazaretha ngithi ngqaqo ngibabaze ngizibongele umusa ngibonge inhlanhla ngibonge uthando uShembe wabona obaba nobaba mkhulu ngithi namhla siyithalo yabo ngabo uNkulunkulu
Nkosi yamakhosi wasithatha sibeka Caba entabeni yakhe engcwele Kenani. Sabona ubuhle bakho nokukhulu kwakho. Wabuyela ngathi Nkosi wazongena phakathi kwalomuzi oyingcwele. Owehla nawe gcwala abadala ukuthuza ukuphephela ezulwini. Ukhalo lenyanga yezulu. Indlu lenyanga yezulu. Uphelele. Ngiyacela amaNazaretha ukuba ngidlule sishabelela uvalo olukhulu. Sishabelela sekhulu nanye. Uma ngaphazami sishabelela sekhulu nokodwa. Amavesi ambalwa. Sishabelela sekhulu nanye. Nokhozi olumaphiko ilowe phakamisa sifunde lapha uwo lomthandazo wesabatha. Ukhona indaba enkulu ekhulunywa phana bayizwa abantu. Uverse 1 emthandazweni lo wesabatha. Ngilekele bantwana benkosi. Nginovalo. Indaba ngipho uNkulunkulu bangikhulume babaze ake sifunde uverse 1. Bandla elikhulu, indaba enkulu le bandla elikhulu. Likamenzi wezulu. Leli bandla likamenzi wezulu nomhlaba. Sesingene ehlonipheni mina enkulu. Sehlonipheni mina enkulu. Yahlonishwa baba wethu menzi wezulu. Yahlonishwa baba wethu menzi wezulu nomhlaba.
funda baba uwenza izulu nomhlaba edeni kwakho wenza izulu nomhlaba nezinto zonke udumseni udumsekayo esentweni incwadi yeBhayibheli uGenesis wesibili uqala evesini uthulele matala lenkosi sibabathela benkulu ophambi kwethu umenzi wezulu nomhlaba umnikazi waleli bandla namabandla onke akhona emhlabeni akasheme uthi wafika nje igame zafeza zacakaza insimu kaNkulunkulu kodwa leli bandla esiphambi kwalo elikabenzi wezulu nomhlaba futhi akekho omunye unyazi umenzi wezulu nomhlaba unyazi wezulu ubhombela wesihlanu futhi unumber 1 number 2 number 3 number 4 awusibonge inkosini uThixo siyabonga Nkosi yamakhosi namakhosazana wasithanda wakashisa emhlabeni sinkidama nathi izwakho sesiyaba thina boshebe sesoshintsha ibhatsheni sakhatha ekhaya ezulwini kuzokuyibhombela wesihlanu kulesinayo akekho munye funda baba njalo waphelela izulu nomhlaba namabandla akho funda baba ngicela ukulibazisa ngosuku lwesikhombisa uThixo wabecethile imisebenzi abenzile akekho munye unyazi khuleka waphumula ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu esiphambi kwakhe wasebenzisa insuku eziyisithupha zaphelela emsebenzini yonke abe enzile lo jabu phambi kwethu osehlelwa amaNazaretha amaNkulunkulu uThixo wabusisa usuku lwesikhombisa uNkulunkulu esiphambi kwakhe wabusisa usuku lwesikhombisa walwenza lwabangcwele uJehova esiphambi kwakhe walenza lolu suku esinalo walenza lwabangcwele ngokuba ngalolo suku uThixo waphumula emsebenzini lwakhe uJehova wasebenzisa insuku eziyisithupha zaphelela abejabulile wayenza yebo lokhu kuyindaba yokudabuka kwezulu nomhlaba yebo indaba endala kabhombela ekudatshulweni kwabo akekho omunye owayekhona ubhombela lesiphambi kwakhe osesini sesihlanu msukwana uJehova uThixo yebo awenzayo umhlaba nezulu yebo yes 5 ingakabikho emhlabeni namithi yasendle ihlahla zangabikho ekhonsheni zingamili nasilimo zasendle ekhona ushembe ubhombela ophambi kwethu ngoba uJehova uThixo wayengakanisi imvula unyazi wezulu ubhombela sonke ayinethi nemvula la emhlabeni wawungakabikho nomuntu wokulima umhlabathi wangabikho ngisho umuntu wayekhona ushembe ophambi kwethu unyazi wezulu kepha yenyuka enkulu yeke ushumayela ngiyagijima asiye lapha ku-3 ngoba ukhuluma indaba sona lapha la sifunda khona mesabeni uJehova zukulwana ngezukulwana nayo indaba enkulu funda sabeni zamaNazaretha verse 3 uvalo mshumayeli kunzima ukuguga phambi kaNkulunkulu umlilo ushebe mabo uNkulunkulu mesabeni uJehova zukulwana ngezulu nangokumyalezo kufanele ungene kuthina sonke abadala abancane umuntu wonke nje osobizwa unyazi wazongena phakathi kwalo mzi omkhulu wendwele nayo indaba phela siyesaba ukhulu nigcine imithetho yayo lesabeni uJehova zukulwana ngezukulwane ngcine imithetho yakhe uJehova anobela yona uJehova ngenceku yakhe uMoses yes ukuze ukudumisa kwenu kwabeke kuThixo wemikhosi ngiyabonga mshumayeli ngiyaphuthuma obaba bethu mangiza kuxoxwa babeboshwa uma belima ngesonto nje le
amaNazaretha aqala embalwa ikhona indoda kaMkani kwaKhokhetho ikhona indoda ubaba kaDundana akhona amadoda eboshwa angena ejele eboshwa ukuthi baba uphele izinkabi balima ngesonto kwathiwa niphula umthetho kaNkulunkulu bavalelwa ejele laseHadini yakhula bathi ixoxa le ndaba bayothetha icala lokubaba bobabose ngoba belima ngosuku olungafanele isonto uphambanisa ingqondo zabantu ukuthi baxabane noNkulunkulu usuku lokulima isonto usuku lokwenza noma yini isonto isabatha likaNkulunkulu ngifuna ukubaka loo ndaba abantwana benkosi awufunde ku-19 sabelelo samaNazaretha baboshwa okukhulu bakhishwa iqiniso likaHlembe ngokuHlembe phethe iqiniso lokuphila kwabantu abamnyama nabamhlophe akanabantu uHlembe baboNkulunkulu fundeleni bafowethu sabelelo 19 nakuthandazweni Isabatha nomhlabathi lo. isabatha namhlabani lonke likhona emhlabeni Nina emesabayo uJehova. yazi ukuthi khona ehluko nini emesabayo uJehova Nina nabantwana benu. nina nabantwana benu Nina umthetho wesabatha. gcinani umthetho wesabatha Ngokuba ngokuba uyintokozo enkulu uNkulunkulu. uyintokozo enkulu kuNkulunkulu uNkulunkulu ufuna bamazi abantu unyazi sasicela isidamu uNkulunkulu munye unyazi lwezulu ubhomela baba uNkulunkulu kunye Mina ngiyancenga amaNazaretha. awuyasenga uShembe mina ngiyakuncenga amaNazaretha Ngegama lenkosi. egama lenkosi uJehova Ningazenzi lukhulu izinhliziyo zenu bantwana bakasenza nakhona. ugcine 20 Ekuncengeni kwami ngegama lenkosi uJehova. Gcinani isabatha likaJehova. Imkhosi kaJehova wengcwele. amen lamadoda athi mayesebhokisini abuza ukuthi ndimelani ngosuku olukhulu kangaka aphendula ngoba kwakwamaNazaretha athi cha lolu suku uNkosi enkantolo usuku lokulima usuku lokutshala usuku lwenza zonke izinto kodwa usuku oluphi usuku asebayifunda njengoba ifunda nje makuNkulunkulu okudumaza kakhulu amaNazaretha ayindwabeni ngesabatha into esifaka ezulwini uba sigcine umthetho kaShembe unyazi uphelele bantwana ukuthi ngasibanga lesimangaliso zalo lezinto ezinhle ukasithatha umdala wensuku wasisekhethaweni sadlwela indawo enkulu othi Happy Mountain unyazi olukhulu lwasezulwini ngagibela intela aze ngigibela isikebhe ngawela inokula ngoba naleli ngobona lapho sakhona abantu abamnyama begilaziwe kodwa nakula ngkhona hawu isabatha namhlabani lonke nilemesaba uJehova gcinani umthetho wesabatha ufanele sizelele umthetho namhlanje isihlobo zami enkosini unyazi lwezulu amen isala ngemuva Chama ngenzeka ukuthi ngikhuluma nabaningi basemgwaqweni bagqoka ukuba mhlophe bangamaNazaretha athi umuntu hayi ngofika ngihlale nje lapha ngangabasanga khona umlilo kodwa ungene ngesango lalomuzi kuyakubasiwe Nazaretha elingcwele lasezulwini lonyazi uNkulunkulu akasiphi ukuba sigcine imithetho neziyalo nezimiso zakhe songene ezulwini laboNkulunkulu
ngiyafunda abaqinisile laba ngongafunda uMateyu 6:5 lo ncwadi ngene endlini yakho vala umnyango wakho khulume noNkulunkulu wakho sekusithengile lothela sekuthethela kwethu ubaba ngiyaphambanisa lo ncwadi simalisa isonto nesabatha isinukuba kwabantu ningilelele eNazaretha makuNkulunkulu uvalo olukhulu kodwa ngikhuluma ngokuthi iNazaretha engwabeni ngesabatha nezisono liphula umthetho kaShembe khona amaNazaretha onyazi asikhumbuzana siyalana uyozana engwabeni ngesabatha kuyiNazaretha funda mshumane Masho ikhoshiwe ngeke ngiqhubele phambili zokuyikhumbula bantwana benkosi entshe yasezulwini sikhumbuzane ngoba iNazaretha yona umuntu onjani iNazaretha umuntu ithi inkosi enkulu unyazi wezulu sesiqini sesithathu inyanga ezikhona kalomzi iNazaretha kwakukhona lethekeni ukuba nini mina Shembe uba soyiNazaretha fanele ubambe inhlaba embuzi bonke ngokungena entweni enkulu yasezulwini kaNkulunkulu babona abantwana yayisho la inkosi iNazaretha inhlaba embuzi ubike uNazaretha ukhoda ngoba ikhino entsha emhlabeni yoba khona ngaphandle kobuNazaretha Umbhalo 6 verse 1 Nehemiah 8:18 wafunda encwadini yomthetho kaThixo imihla ngemihla ilokhu kwaba umhla wokuqala kwaze kwaba umhla wokugcina benza umhlangano izinsuku ezisikhombisa ngosuku lwesishiyagalombili kwaba khona isonto yezwa naye lo ngabonga mshumane uNcube kwaba khona isonto njengomkhuba wabantu isonto umkhuba wabantu babedusa indlu badila nelo senze ngakhona bedusa abantwana bakaBhomela owehle ezulwini wazoba umuntu ebantwini njela thina sizulu isonto umkhuba indaba enkulu efuna masesabe sabantu bantwana benkosi Umbhalo 6 verse 1 uJehova washo kuMose uthi khuluma kubantwana bakwaIsrayeli uthi kubo namhla uBhomela nelanga nenyanga izulu noThixo nonyazi lwezulu uNkulunkulu wesiqu sesihlanu uBhomela wezimanga washo khuluma endlini kaDidani benosenza ngakhona bazoyibutha echithe bafuna beka lamazwi uma wesilisa umuntu maseke into zasemhlabeni ngaba wesilisa noma wesifazane uyakuzahlukanisa engaphokhanga muntu afunge isifungo uyozahlukanisa lento zasemhlabeni abesefunga isifungo sobuNazaretha asimisele kuJehova abantu abeziswe kahle ngidlula kade phethi inkonzo ethi ukuthi uyazikhethela uShembe ngabo uNkulunkulu ngemizwa abantu bethi ngikhethe Shembe hayibo akhethe kanjani uzothi mawusona bese uthi wakhetha unyazi umuntu ekhethela into ayithandayo kodwa isabelo sasihlabelelwa ngakithi enye indlela zimbili ayikuhlabelela enye enye ephile zikhethele kodwa mhlawumbe unyazi isibonke abantu bezibadila nothi bafuna la ekhaya uthi umhlaba wonke uzefeni ake kungaboni nanga amakhosi agcwele ebuhleni ikhulu sigcwele ebuhleni ngoba kusezulwini ukhona umnikazi walo izulu unyazi funda akazahlukanise newayini nangomthetho uMnazaretha ufuna uziwe
umuntu osephambi isandla wathi ngiyakhetha unyazi lezulu yini sesihlukanisa nayo umshumela azifana umuntu ongaphoqwa akabahlukanise newayini notshwala. iNazaretha maselikhetha unyazi laphabhadiswa aliphuzi utshwala newayini akayiphuzi nekulela umhlaba khona intwana enebhodlela ebuvu bathi savala hayi maNazaretha singaliphoqa unyazi funda Okukhali noma ngabe kubukhali akaphuzi ubungomu bewayini. sifike la ekhaya kuthiwa amahewu kaphuzwa nakuleli bathi namanje kunjalo bantwele amahewu saswaphuza amasilima zimba ngoneyini zimba ngoneyini esoyini ngoba isikhathi esami sophongela uphambi kwethu unyazi lezulu wathi ngehora lesishiyagalolunye uyaba nomsethesini uvala amehlo eNazaretha elaphuezela kanti ulizushela uphephisa abantu abasetekisini njengoba imimoya yosathana iziningazi eliwashi noma usetekisini noma usebhanoyini noma usesitimeleni ungadunayini akudingile ukuthi uzuguqe bese uthamehlo bese sibhongela shebondwele ngikule sitimela ngikule bhasi ngikule tekisi ukhona mina ngiyiNazaretha bonke labantu babakho ngoba amaNazaretha simbikele siyambika phansi ingashayi sizofika la sekhona siphethe baphethe abantu bakhona bantwele noma usetekisini ipeke hola lesishiyagalolunye isibusiso sezwi lashende lomthumile wasezulwini wabonkulunkulu uphinde futhi ubheke ihola lesithupha owakhuluma ngalo ubhongela wathi ngehola lesithupha abantu abami ngoNazaretha awukwazi ukulala ungazange uthilala nathi awukwazi uvula zivuka nathi kodwa uma usetekisini vala amehlo hlobosana abonkulunkulu lanjela mshumela Zonke izinsuku zokuzahlukanisa kwakhe. abomthuli babe bephathi zonke izinsuku zokuphenduka kwakhe ethi ngiyakhetha unyazi Akudla lutho olwenziwe ngevili. akakudla lutho olwenziwe ngevino Noma isihlamvu noma amakhala. noma inhlamvu noma amakhasi Izinsuku zonke zesifungo sakhe yes zokuzahlukanisa. insuku zonke zokufunga isifungo wena ufungile kini shumayelo baba nodadweni babonkulunkulu funda baba Awungaphuculi ikhanda lakho. abakunda lewazube semaqaleni kancane kusaba lesikhathi ngoba konjiwa silaphambi kwami ngisakunyazi heyi iy'ngane zithixwa baba ngithixwa ngune esikoleni ifuna ukuzifanekisa ney'ngane zangaphandle uyazi lokugunda ikhanda ususuthembe ususubundwele usatupha isikhathi wenziwa laphaya ubahlubitekile uzwe ujaba fika kumama owayehlelwe ngabatholi abantwana kanti unkulunkulu umuntu othembe lokugcinile nakathiza wase ethempuleni wafika khona ingozi wayengayiboni ingozi yathi mame wenyeononabo abantwana ushabe yabapha abantwana babonkulunkulu wathi qaphela-ke namhlanje zozala into yinye yiyo kade ngiyifuna uziphathe kahle nomzimba wakho yokuthi ithathelele kahle nomaNazaretha leso ngoba nizokhulela uzame indodana uzibalibeke impungu ekhanda layo ngoba njengoba kumNazaretha kaThixo isale isikhathi bakhona bantwena manje iwayini ifunani enhlanhluthini ngiyekizwe kwabaphuzo kangaka esontweni ayasawuphoqi umkhumbi kashenda unyazi lwezulu bantwena Qaphela-ke manje. nayo-ke lo mncwadi abasitethile Ungaphuzi iwayini notshwala. usokuba wayehlekwa kanti lo muntu unesibusiso sonyazi ngoba sikaNkulunkulu uNkulunkulu munye emhlabeni ushembe hayi bofika nomunye uNkulunkulu
ithandana lengane ngokuba lo mntwana ngokuba lo mntwana uzokuba ngumNazaretha kaThixo yilokhu aza uyoba iNazaretha kaNkulunkulu ushelo unyazi lwezulu lowazalwa azahambe emhlabeni. Ngiyabonga mshumane. Alegcine emthethweni ngoba masi hayi namabazi ushembe mina kuningi hayi namabazi unyazi uNkulunkulu ngazenzani bandla ngasembusweni ehlale esikalweni omdala wethu heyi ngaba le ntshata mina ngalibona unyazi sihlale esikalweni ngisekhaya akhishwa kumkhunjini wami ngathi hayibo le ndaba enkulu kangabahele bekubisa ngathi hayi ngimbonile kaNazaretha ehlahesi ephetha ugogo nesiqepha somthafa ushebe ngathi izinanga ushebe ozolandela emhlabeni noNkulunkulu wathi kwenezela lapha nasengcwele kangihlele eduze kwamfundisi othize emhlophe ongekho la ekhaya ngasuma ngakhiwa tugela ngathi ngokujala wensuku ngibone ngisekhaya ngaba lentshata futhi intanyana ezimishintsha ibhathi yabona uThixo yasakala lapho ukubona ukuthi ngiyahlehlisa ndawo yami manje ngiyayithethisa baba ungithethelele entabeni endala kwangena umdala wensuku bakhumbula babekhona ekhamelweni sakwenza komdala isindondobisa awu ezinyanga ezulu izakazane nomjimbo wayo kulo nyaka kulelo sabatha angikhona ngabethisa wathi bangena umdala wensuku inyanga ezulu phambi kwethu wasebabubhoka nje bakhumbula abantu abadala bakhona wahleshani waseshani kwena ndawo besoni angiboni sembiyelo la ngabona lapho sakhamba ukuthi ubuyelo kanjani ngoba khosona wathi sheshani umdala wensuku angibona ndawo beso sembiyelwe base bethatha ifoto baphuma ukuthi lokhosazana nimjikelezile ushebe besathi ngaba uNkulunkulu wathi behlala bathi uThixo lokhosazana awu siyabonga ngaNazaretha ngoba salanga sinhlekisa senawo oyingcwele umoyingcwele uyinoma kubani futhi awuyinoma kwayiphindlu indlela kevenya ngezulu bakwethu nodadewethu ungamqamba umshengo wakho njengoba engakayi heyi uNkulunkulu akasizi uNazaretha sinomlandela umshengo ngaphandle konyazi ngiphatha ubhobho-ke mina usethe umchulu umfundisi wenkosi losihlalo wekwethi umgalo asikali uNkulunkulu sinamathele ngezandla nangamazinyo nangenzo yathi ingangazulu ungabi ney'ngozi ezingemuva ngoba ney'ngozi ezingaphambili uthi yeyi ngishodeja phela mna ngobho uthi yeyi oshebe sebaningi manje abangekho emthethweni nomuntu ushebe semthethweni unyazi wathi nangu wase-Cape Town wathi nangu waseMpumalanga wathi nangu waKwaZulu-Natal heyi abantu tu basiningisa unyazi yebo unyazi yebo basithatha isibusiso somdala wensuku owasiphoqongela weyimangane mangaliso owasiphoqa ilanga lamalanga nabalothana bahambula owasiphoqa ilanga ezulu owasiphoqa uThixo uphelele ushembe bangcwele yeyi sobalandela oshembe abangekho emthethweni munye unyazi phela uNkulunkulu asiphe sigcine imithetho koluke sabatheni ngesabatha basengcwabeni namhlanje amaNazaretha yasikhona kama ngifundayo bese yasaba bathi njobelweni nyuma yile ejwayelekile Exodus 3:9 ungelele uNkulunkulu emhlaba yaze mshayise ezulwini alikho
ngesikhathi sashubile uvele ngithi umbhobho mina kuqala ngosisi ngithi asibheke enkosini unyazi wezulu ngoba ngathi uNkulunkulu engikhonza asibheke enkosini unyazi funda mama ngibalela nina ungasumlile ezindlini zenu ngosuku lwesabatha uyazi umyalo nina ingasibile ezindlini zenu ngosuku lwesabatha amanazareth ngiyabonga mfowethu singesaba uNkulunkulu owadala izinto zomhlaba nazi wezulu hayi akuphelanga Nkosi engakubabaza la isikhathi xolele ngcwele ezingcwele ngibonga umuno ngibonga umusa ngibonga uthando wathanda mina nobaba wathanda ubaba mkhulu wathanda okhokho babo wathanda okhulu nokhulukhulu wabo bamlelele zwile inyanga yezulu ngoba iziko libasho umnikazi wayo akade ikhulu lashesha abasephinthele empilweni sinjalo Nkosi yamakhosi bheke Nkosi oleshwakha amasha ngcwele isithande ngenhliziyo yakhe enhle ekhaya njengogesi ngasitheni noma sizoni baba singaphuma endleleni yakho ngiyabonga uNkulunkulu ngiyabonga umusa Shembe ubakhumbule Nkosi abazali bami labakaMalume kaKhawula labakaHagele kaNgarekhona labakhithwayo amakhosi amaMpondo bakhumbule Shembe xolele baba bakhona lapho ngone khona cela ukuyisela umsebenzi wenkosi senze aminingi Nkosi ukuthi senuzwile